Yes, turabona guha ikaze kuri YouTube channel aho tugiye kugaruka ku marushanwa yabaye ku mugoroba washize, aho bari bagiye gutanga igihembo cy'abakinnyi ba filime bakunzwe cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni amarushanwa yitabiriwe n'ibyamamare byinshi bigiye bitandukanye hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda, ni amarushanwa akoze ku mitima ya benshi, ni amarushanwa benshi bishimiye cyane ko ibi bintu bitari bikunze kuba cyane muri uyu mwaka, nubwo byajyaga biba ariko nta kuntu byabaga bikubiye neza cyangwa se biteguye neza nk'ibyabaye uyu munsi. Uyu munsi noneho byari biteguye ku rwego ruhambaye, byari biri ku rwego rwo hejuru rwose, ni ibirori abakinnyi ba filime bahangaha mu gihugu cy'u Rwanda bishimiye cyane kubera ibihembo bagiye bahabwa nk'ibi birori. Ese ubundi wakibaza igihembo nyamukuru ninde wagitwaye cyangwa se ninde watwaye igihembo kiri hasi y'abandi bose? Ninde wahawe igihembo bigatungura abantu benshi bakavuga ngo ntabwo yari agikwiye? Byose ugiye kubimenya akantu ku kandi. Icyo usabwa ni ugukora subscribe kuri iyi YouTube channel ya Manza Musa TV kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu bikiri bishyashya. Njye tugiye kubana mu ikiganiro, amazina yanjye nyakuri banyita Ntakiritimana Obedi. Wowe icyo usabwa ni ugukanda subscribe nk'uko nabikubwiye kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro bikiri bishyashya ariho tukibishyiraho. Narakubwiye ngo nta kindi YouTube channel twayifunguriye Manza Musa TV, ni ukubahereza amakuru akiri mashyashya kandi ya makuru yizewe, ya makuru ataba ariho ivumbi, ya makuru buri umwe wese aba yifuza kumenya, ya makuru buri umwe wese aba yifuza kuba yakurikirana, gusa bamwe na bamwe hari igihe batabasha kuyabona kubera yuko bataba barakanze subscribe kuri YouTube channel. Kandi iyo wakanze sabu burya ngo iyo umuntu yaprodinze video ni n'ibintu benshi muzi, abantu bakunda imbuga nkoranyambaga, umuntu wese yaprodinze video muhita muyibona, bityo ngicyo hari igihe ubasha guhita uyireba ukamenya amakuru hakiri kare ku buryo nta muntu n'umwe yakubeshya, ariko iyo utakoze sabu uba waracikanywe rwose. Reka dukomeze rero turebera hamwe abantu bahawe ibihembo mw'aya marushanwa b'abakinnyi ba filime hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda. Umuntu wa mbere rero wahawe igihembo ni uwo bita Nsabimana Eric. Uyu nguyu nawe mw'aya marushanwa yahawe igihembo bitungura abantu benshi cyane yuko kuva yakinjira muri sinema ari ubwa mbere yari ahawe igihembo, byanamutunguye byamurenze, araserebura cyane, aravuga ngo ntabwo nanjye nari nzi neza yuko hari umunsi uzagira nanjye ngahabwa igihembo nkinjira muri bamwe mu bakinnyi ba filime bahangaha mu gihugu cy'u Rwanda batwara igihembo, babasha kugera ku rundi rwego. Uyu Nsabimana Eric rero nawe byamutunguye kuri uyu munsi kubona nawe yahabwa igihembo kubera yuko ntabwo yari abyiteze. Undi muntu wahawe igihembo rero n'uwo bita Kiramani, nawe ni ubwa mbere rwose yari ahawe igihembo kuva yakinjira muri sinema nyarwanda. Uyu nawe byamutunguye ku buryo yanavuze ngo none arakoresha ikirori cyo gutaha icyo gihembo yahawe. Undi muntu rero n'uwo bita Bamenya we ntabirenze kubera yuko ibi bihembo n'ubundi asanzwe abitwara, yigarurije imitima ya benshi hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda. Nawe rero iki gihembo na n'uyu munsi yongera aracyegukana, aravuga ngo iyo bakubise ikibwana ikimotse nicyo baba bababaje, kubera yuko n'ubundi we ni ibisanzwe. Yavuze rero umuntu wagize ishyari ku bw'iki gihembo ntwaye arimo arishuka cyane, ntabwo ndi mushyashya mw'aka kazi ku buryo wavuga ngo ibi bintu birimo ubusambo, niko yivugiye kubera yuko ibi ni ibintu toto kuri we, ibi ni ibihembo asanzwe atwara bya buri munsi. Undi muntu rero wahawe iki gihembo niwo bita Intare y'Ingore, nawe mw'aya marushanwa rwose yegukanye igihembo. Ibihembo rero byagiye bihabwa abantu benshi ariko byari biri mu nzego zigiye zitandukanye, bigiye birushana ubushobozi, ngira murabizi nta bintu biba biri ku rwego rumwe. Undi muntu wahawe iki gihembo niwo bita Kanimba. Nawe rero murabizi amaze igihe kinini muri sinema. Kanimba nawe akimara guhabwa iki gihembo hahise hakurikiraho uwitwa Papa Sava, nawe yakitwaye. Papa Sava rero nawe ntabwo akunze gutwara ibihembo hano muri sinema y'u Rwanda, ariko nawe ko uyu munsi yagihawe kandi mu bihembo byo hejuru nawe yagihawe. Umukobwa rero wahawe igihembo nyamukuru niwo bita Miss Nyambo, yahawe igihembo cy'umukinnyi wa filime w'igitsina gore w'umukobwa ukiri mutoya cyane ukunzwe cyane
muri sinema nyarwanda. Uyu yakurikiwe n'uwo bita Iribagiza muri gukurikira muri filime yitwa Inzira y'umusaraba, nawe yahawe igihembo cy'umukobwa ukunzwe cyane mw'iyi mwaka wa 2024 mu gukina filime hano mu gihugu cy'u Rwanda. Rero ikiganiro cy'uyu munsi reka tugisoreze aha ngaha, uracyari kuri Mansa Musa TV, icyo usabwa ni ugukanda subscribe. Uyu mwanya rero nari ngiye kukubwira abantu babashije guhabwa ibihembo muri sinema y'u Rwanda, batwaye ibihembo bigakora ku mitima ya benshi. Ciao ciao.